I have a little time. ज़मा सर लग वक्त दे, मेरे पास थोड़ा वक्त है. I have a little time. Then we went home. नु बिया मुंग कोर तलाड़ू. फिर हम घर गए. Then we went home. I am busy now. ज़वस मसरूफ़ आयम. मैं अभी मसरूफ़ हूँ. I am busy now. You should go. तालरा तलल पकार दी. तुम्हें जाना चाहिए. You should go. I can help you. ज़स्ता कोमक कवलेशम. मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. I can help you. He made a mistake. हाँ गलती वकड़ला. उसने गलती की. He made a mistake. I did my best. मैं खपल पूरा कोशिश वकड़ो. मैंने अपनी पूरी कोशिश की. I did my best. Such people are rare. दासी हलक कम मिलावीगी. ऐसे लोग कम मिलते हैं. Such people are rare. A cat is here. दलते यो पिशोदा. एक बिल्ली यहाँ है. A cat is here. She is a great singer. هغه یو ډیره ښه سندرغاړې ده. वो एक ज़बरदस्त सिंगर है. She is a great singer. He is in the car. هغه په موټر کې دی. वो गाड़ी में है. He is in the car. You must come. तल हमहा रातलल पकार दी. तुम्हें ज़रूर आना चाहिए. You must come. These are my books. दा ज़मा किताबुन दी. ये मेरी किताबें हैं. These are my books. I have two brothers. ज़मा दोरुण दी. मेरे दो भाई हैं. I have two brothers. Come before sunset. د लमर प्रयोतो नमख की राशा. सूरज डलने से पहले आओ. Come before sunset. I see you. ज़ताइनम. मैं तुम्हें देख रहा हूँ. I see you. Help us. ज़मू सर अमरस्ता वकड़ा. हमारी मदद करो. Help us. The game is over. लोबा ख़त्म शुआ. गेम ख़त्म हो गया. The game is over. Thank you very much. ढेर ज़्यादा मनना. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. I know him. ज़हागा पेजनम. मैं उसे जानता हूँ. I know him. After lunch we left. द गर्मी डोड़े न पस मुंग लाड़ू. खाने के बाद हम चले गए. After lunch we left. She is my sister. हाँ ज़मा खोरदा. वो मेरी बहन है. She is my sister. This is my first try. दा ज़मा अवलने कोशिश दे. ये मेरी पहली कोशिश है. This is my first try. I am busy. ज़ मसरूफ़ आयम. मैं मसरूफ़ हूँ. I am busy. यता सोयले शय. I am busy. ज़ बोख्तियम. He is a good boy. हगा हा हलक दे. वो अच्छा लड़का है.
He is a good boy. Mr. Ali is here. ښاغلی علي دلته دی. Mr. Ali यहाँ है. Mr. Ali is here. Sit down. کینا بیٹھ جاؤ. Sit down. I never lie. زه هیڅکله دروغ نه وایم. میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. I never lie. Most people agree. زیاتره خلق موافق دي. اکثر لوگ متفق ہے. Most people agree. You are kind. تم مہربان ہے. تم مہربان ہو. You are kind. Where is he? هغه چرته دی. وہ کہاں ہے. Where is he? Those books are new. دغه کتابونه نوی دي. وہ کتابیں نئی ہے. Those books are new. He is very old. هغه د ډیر عمر دی. وہ بہت بوډا ہے. He is very old. Men are talking. نارینه خبرې کوي. مرد بات کر رہے ہیں. Men are talking. This is my own pen. دا زما خپل قلم دی. یہ میری اپنی پین ہے. This is my own pen. I shall help you. زه به در سره کومک وکړم. میں تمہاری مدد کروں گا. I shall help you. He came late. هغه ناوخته راغی. وہ دیر سے آیا. He came late. This is my project. دا زما پروژه ده. یہ میرا پروجیکٹ ہے. This is my project. Don't go without me. زمان بغیر مزہ. میرے بغیر مت جاؤ. Don't go without me. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره د چینل PE سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو په دې په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.